Shubor nakaslem jong Nongkseh Hima. Ka shikul belathap do Ushin Stevenson Soktung kalabyang purai ka Nongkseh Sports Social and Cultural Club banjam shaka final hakalimpung yalakai 11 All India Chief Minister Gold Cup International Football Tournament. Kani kalawan hadian bakala ban Pynliem no kinhun yalakai na Sikkim ka Red Panda FC the shikul lanot haka semi final ka blalong haka khatpra dari ukla lingkot aja apundrio ajur thang Sikkim. Hakani kekinti peminta u kapten kekenhun u Hadikrif Nongbri ula yok ban mi madan biang hadian ula kot na kejing mensau. U krau ku parjana ula yok pdang ya man of the match halor kejing la ban lekai bah kejong u. Dikumta ka Nongkseh kan penkre ban kun final haka arpu atri ukla lingkot aja apun rio persya ke BSF Jalan Dahar lani ke Sudiva FC Delhi ki ban kun semi final haka khat khandai tarik.